Rom ay sakwano, en Paul e ran mau ong saulangkan. Eri, imen kapesekin kumail riachai li saulang pipe, mekin wiyatatok nan momotson sen kreya. Kumail kasamoli menech ni maranachail kaun, tuan mekoneng saulangkan. O wasawasan ni me koras me e anane sang remail. Popain I mekampakatan aramas chocho o pilkampakatay. E ran mau ong Persila o Aquila, yang ikan nitatok en Christ Jesus. Melalong nan kaper laut puek ngay. Ikatunga ira melel, akaiten ngayeche, apil John momotson men likikan koras. Pileiran mau ong John momotso, mekin tokon penenan imara. Eiran mau ong kampakatay, Epanitus, mechepin poson la Christ nan Wayne Asia. Eiran mau ong Mary, me inanen kintatak laut remail. Eiran mau ong Andronicus, o Sunias, kampakatay men sus me yanger seltinan imochang. Ira poson lar Christ moy, o ira inanen intant ren wan paran akan. Eiran mau ong Ampliatus, kampakatay ren kauno. Eiran mau ong Urbanus, yang achail nitatak ong Christ o pil ong Stakis, kampakatay melel. Eiran mau ong Abeles, me e lalapach ong Christ me inanen sansal melel, o pil ong penene en Aristobulus. Eiran mau ong Erotion, yang ay men susmen, o pil ong riachay solang kan nan penene en Narcissus. Eiran mau ong Tripina o Triposa, me pilyang tatak en achail kaun, o pil ong kampakatay melel Persis, me kinwiyat tatak laut ong achail kaun. Eiran mau ong Rupus, chon tatak men makayaw siksang koras nan tatak en achail kaun, o pil ong nono me pil kinwiyakin ye nasari. Eiran mau ong Asincritus, Plicon, Hermes, Patrobas, Hermas, o pil ong riachay solangkan koras mekin mimi rerail. Eiran mau ong Philologus o Sulia, ong Nereus, o Riesrapin ong Olympus, o pil ong sabalmen ko chakan koras me mi rerail. Kumail ran mau kitene achail mechuk en solang. John momotson Christ kan koras pil yang ye katarwong kumail arail ran mau. Kaim saklan penukan. Riyay ko, ikangangayakin kumail, kalagay kumail sang Israel kan, mekin karataliak choror o kin kawela posonen saulang kan. Aramas pukach pilkin uwang patak me kumail alayer. Kumail ter kayang imperail. Po Israel kan mekin wiasang pukach, resocho kin papa achail kaun Christ, abrakin papa pain insanarail. Rakin pichiyakiti lamalamen aramas pungkan, arail kosay mau o pil aray kosay butingkan. Aranas koros ronger tuan amay lalapoch o ngacharong amawo. O sang wach kin karayong ye eikin peran kin kumail. Imen kumailan lalakong kimekan memau o makalakal sang mekan meswat. Eri, coach machapinachail pepol, tan matang kamuchepene setan tan nemailkan. Kupur kalangan en achail kaun Jesus Christ en yeyang kumail. Timothy yang ay chon tatak men, pilran mau ong kumail. Yang aki Lucius, Seisan o Sosipater, yang ay men sus pukach. Ngay Tertius, me inchingi kisinliko kisach. Ipilran mau ong kumail ni Maran Christ. Kayus, me ikin ko sanre, o me iman ki im me saulang kan kin pokpokon ye, e pilran mau ong kumail. Erastus son kanikit en kanim wach
or yachay saulang quartus irapil ran mau ong kumail. Kubur kalangan en achail kaun Jesus Christ en yeyang kumail koros. Amen. Kaim saklan kapakat en kapung. Kijail koros kapunga coach. Yei makak kachin kachangay kumail ti nan amail poson. Nin tuan rongamawo meikin kalau kisalit tuan Jesus Christ. Opil nin tuan kasansaltan melel rir mewiye ekyak sang nin chabin kawaw. Eri, melel wach sansaler sang nan pukan sokop ko o sang ni masan en kot sochuk. Melel wach pil kasansalonger chon way kan koros. Po iray koros en poson o pekyong. Eri, linganan ko weng coach, iyache me kin sabal man ki erbich ni unsak, numaran Jesus Christ ko lache. Amen.